Techereri na kinyao techereri kienda muboko menyithia ndeto cietu na njira enda ya kindeto cia Weru Ithatu ya yara twithirite twika irorito kindeto cietu Weru. Siasa kumatakire ndiunge mama egembe atongiria bakiura kya Kathuri Murungi atigane nwe arite ngwe yekie. MCA wa Centro kulungira wakibo University ya Marianenda kuambechi kiendeka witi ya naberengui. MCA wa Koroto mwenda kirinya kumeneri ya kiambi kwa gia haritingwe obichine ekie. Abatongeria ba county atarakanire kuwa kwino batu bakigina kya county kurukirwa. Mwana mathithi Weru Weru Purity Richard na ngetwa PHINEAS. IMAANA twithia tukata na mwanka muthia wikithero kiola nyume Nteto kwina kalono. Nteto cia Ithatu ikambirithia daichichiongo. Ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kinyete ndiunga ikientere che gembe ya kiambiria na kieni kia baimola ntere chia lare kunenkanira basari. Kendiunga ya siasa icho ni kiete nendi ya rema MCA baweta bakawata thirikari ya mama mbaru na bangine ende bakiura kia Senator wa Meru Kathuri Murungi tigana na governor aombe kudira akirita ngweye kini class chabari na kulikithia tunene ana baraba atetheru arena mbasari meana 1447 makofi kwa tunene ana beto banazo baraba atethana mbasari ru arena bane na mbia ne 1107 ana beto ba mwavi baraba kona mbieru are pete skuru ne 1343 ana beto ba ntobetwe baraba tethekete kuona mbasari ne ana magana kenda kwerukire ikainda irio ngavana akawira Mwangaza akinyire kenene kia abaimora taoni ya Lare na moroto wa kunenkanira ambecha atia mbasare nkuruki ya milioni 11 kirigwandi 5 ochia antere ino. Mbia hii itwele kugairwa mutindwa. Mbia hii antu bataiche tiene nkaniro atia. Mbia hii batona cheki na medho. Nani nda uwato chenche itwe ya sub county kana constituency. Na mwaka tu yete toke ya powered. Nangu sokeri nkatho awangavana no tupa kwithirwa maendeleo ya kuendelea Meru County uti mantu ya kwevia everyone ni kumbenefit equally. Ndeyenda kwira twana tutu amwathi ontutukuma nkomori turita batu atongoria twikaranze tukorania nata tukwethia nkomori boka waturathi na mutinka boka watwethi na mwangi na nyuma ya kurekeria kenini kia baimola ngavana kagwira na mboto yake ya tongoria ibagwatanire mwanka ntereche kanuni egembe south na moroto ogunde orere wa kunenkanira mbeche ino ochia ambasari na nkoroki arekeria kenini kia mairi Ithatu ntere echa egembe central no ende kire manto mama mboto eno wamwe na kagwira ibaumire Senator Kathuri Murungi wamwe na mubunge Mpuru Abore nontu bakira bakuga ati ikwebumire bakiuga bakathingateria burambeche cha thirikari ya kaunti ya Meru igotomerwa na ara bakuga inu cionde isiasa oni ndokereria Biblia ndawa mwathani utuko na muthenya ngaitira kana Kameru ngwe na ne onkorita na ndigwa kamuntia mwangi na tonge tokiaria nkaona na medho tu ngauga ibeye batiche na betete wakuje na bokaringo waziwazi iba ange pio baoge njesi batia kuoga bedwana yabe hete kwangaikia kawira o muntu erinyare ya kwenga agatonya leo engwa buriona ne oversight ekubwethwa kana isiasa ekwambirirwa te siasa. Do you have to announce that nkandika every department nkandika muntu wa oversight department ya water, ya agriculture, ya health, ya trade, ya education? Do you have to announce that? Mbecha yu akwandikana nacho ku replicate ngugira county government yekubwithia
teka bagekera kire kite ya mbasari anabeto bagatetheka loi akatugwire ni mantu akathuri tutire ni tutuicie ndawa akathuri mantu amporo tutire tutuicie ndawa amporo mpeketho babeketha naiba twekanye tubatire ngwe anche botwere ngwe turita. It is too early kuandama muntu emwira uka oversight ambi uka oversight imbika umwe goroku akina Kathuri na Mporo baune political tourist rea twaringa campaign baturire kuya kanisa nemwe natho na ikuo barare kinya ntuge baragwa baka oversight ntona a single project kinya yechu ikiangoko ndene natho humanity na those political tourists. Kathuri netere twana twake turawira aciarirwe ni ari bara ere ngiri bele are ture na ara nare kotanga antu bana tho bariterwe kana te oma atare twalito muciare twana twa Kathuri netere to ciarwe aenderwe na ara manto yo tutanga tukirita irongwe nekembe ona Kathuri murungi mwira akiamba kubwithiria madam gavana oversight na bwethi oversight na arambeza cietu wana oita 5% kana na atia na cieye na indona gendegenga senator ya ko launch lami nara awi ka weyeta na oversight wanto we ya lami we ya na ndramtiko ende oni kwenda kwela senator kwa na reke mheshimiwa gavana aritere antu ngwe no ntunya babu bwe ngora muntu aka oversight tu na mieri 5 tutona mbesa meruku ende kwenda mwera nesi mare nene na timu wenge kona athuranirete ara Southiment bwana Nsamba ibareke kurumana bara babo ngorera tukumire wore batwire atwaere MCA ria bwatusagurira batwi na bwatasukura bwasagura mami etu tutare na ume kagwendo magosa muntu atena ume kagoziara waicie tutaicie no ndo tware ba yaro twasiari assembly babo bakuba wapinga maendeleo na ibore biu bila ya bia twira atire tuzange imbia kenda tuinga mama twazanga mbeze cietu muntu mwe na milioni mwa kou batu atumere assembly kenda tuthukuma ante batu mugai tutena ume kenda tuinga mami etu na itwicie mucie ukethira mucio mweno mwanga kwethwa kwena mwekoro nyu kana natea nima tutekwerenga no tutibio tukwenda kitu kwenda imaendeleo. Kwa hivyo kama no ciatirite kwenda kuia gintu kia mwingi te wathanine bwa kawira ikonekanire ati MCA baba kwatanirite na kawira mwangaza ntugo ye munthi ibagitite gamba bakathi na mbe na kumugwata ambaru gutigira ibakojira kiroto ogiake ke gutwika ngavana mianka 10 na baadhi tusikilita turuanga gavana ni mama kana atake kurubukua twambirie wira twambirie najuo twambirie twina ndwa na ofisi ya executive kayo ya gavana lakini ontubura iterera ronde butara amasiara na ote benefit yemwe tuonete no tuba tuthirite tukendelea nabuo nturabo ina maana ni tha tukaremthi na gavana turitanire ngui antu betu batethuke nikenda papasire yatuma buturingira kura yomba kuonekana atugwira siasa ira we yawa eti antu bembe kana MCA bembe bakuwa ndikwira tu mbere ya antu betu turi bara batwete ngui ni urongo nari torangai ni urongo no te MCA kinya warota kinya mami murukitine amba wita kiuta tiawe atwe turi antu banyambene antu bembe itukwete njara MCAs betu ninde bere te orang kaibwa are nja ya mama orang kaibwa akeara cia mwambo ywe nja ya mama woni nde ndipute okuna mbumete embe tutetaniria isawasawa na bonde bambakikishirite ati kelele yu ikuringwa mama batethira baikuo bakuwete njara 100%. Kumegebe North Betan Class Chabari Nangiro kuna ati mubunge wa kurundeni akaunti ya Meru karambuka ilemiane yanite basari cha milioni 5 nende aritoa magana na akaunti yondiba kunikite kumaniana mubango yo akiara norite atungiria bangi batike kuringa siasa ende bambire kwithira bakiritaira wananchi ngwe mudiru murioki na kulikithia mubunge wa mwekoreri kuma akaunti ya Meru nwe karambuka ilemia muthino na arua na umbete kurukiria basari kiaritoa ngurukie magana 8 cia mugana jwa milioni 5 mbeca cia kuthomithia kwa ciana arua atwejete tu cia gov undu mbeca isirana in government ni affirmative fund
na icio bijete ku launch narua kana ku issue atharani kenda antu bona itukuthithia mantu ura jabwiri nuntu ura mbeteketie imantu ijathithwe transparently na accountability ndina ana 826 boiba ana bara nkuthomithia thai na skuru ira tukunenkanira cheki narua nuntu cheki tukunenkanira to schools chukuru 279 ko inkugeria ora nkumba nande bara nande beba ngafu bara bambasa ngafu akegonga mutongira mugongo Dr. William Samoei Ruto nonto bakuwa ketho akiogera kigina kirabunga bakulu bakutho bagitumira so oni ntukwena arwa ne gukungwera I'm celebrating inya president wetu Dr. William Samoei Ruto nonto wako twira inya batwongera kigina nonto itukuona kagina kaga tukungana batwetwe ekuru women representatives kagina getu ikanini mono endi nkumure ibwaga nonto najukire mantu jau seriously na ugatwongera inya thate nyingi endo tempongere mbe cionthe no injega imbije tugeta tukiimprove agwite gukombekana rene county Meru mbeca cia ambassador iburi kuretwa amwe nikene chimba kuguna Meru member of county assembly na kagina kawe mpino ena kagina ura nkwenda kututhithia nonto tibwako akindenda tugwatanira tuthithie data kenda tumenya ana ba Meru bonthe bakuona mbeca bamwe bakuona cia MP bange bakuona cia ngavana na bange bakuona cia Karambu so au no nkwenda nande twitaniria nguge God willing engwitikia au tweteta tukiarana iria mantu jakabwa amna bubu akiarire siasa nene county Meru agwita ari kumenya nikitum gituma kiambite kuringwa kagita kaka lately nkuiga kwina etuma ntigomenya na akira umire kwina gatuma kare ya Meru ende nkwitikia mantu jakabwa thina ira nyingi misunderstanding na ntu kuria kwaraniria na ndia o akauga na araugire unge na mbuga inyote kuga boboi ende unge no akajukia boboi so ingwitikia tukaiganwa utethina Ithatu turua nuntu mwathani of peace. Meru is trading on a long note. Every day, every now and then, every time you kuona Meru ndene ya gazeti ki social media na ntuwa mantu jiraja kuendelea acha mama safi you are the peacemaker Burundi kama ni assembly uende county government so that mtu wa Meru apate maendeleo amna bubu agokinya kethira tongeria batemba kwendana batigiri bakuira mukiri witi na mbere siasa ntije tumianto tukwambiria kuri o na siasa sie na miaka engena na nĩ twambirie thai gwa karwatia ko nkuga ibwaga sana itobu tuciumanirenie let's be to maneria no tutetekario mwe reu miaka Meru iri mwenga ikureta ndiambo so tweta safari na thina irio inyingi iria tutukumba gutatua ciampara ciambi na ndi twambiria kwaria Nteto ina ndi tugatethia antu getu ate kwou nkorombo kaire twendane na twita ene to monka twendane ende no monka twitaniria nguge amwe kana teu kwendana te muno ende gwitaniria nguge no must na ndiruga antu bendane antu bakendana nya baba kwenda kuru ibarwe lakini thaira tujite ke interest ya mwananchi wa kawaida itu separate the two itu separate ndoa na maendeleo nontu thaira tukeja inya tu turarurira ngavana lakini twarurira kanyo tutari tukinya antu akuraga maendeleo jaja anture ne chetu ko antu baba kuriganwa na ntemo cia ngavana ka baba kuriganwa ntemo cia MP ka cia MCA iga affect witingoge bwa Meru bati thina nimbi batu baturingire kura basafe bare thina twa anene toikia thina kiribo batrona maendeleo katureke manto yu turege utongeria bo muthemba yu twinde tunengera muntu advantage ku thina turingira miaka 5 one mawega kenda kinye turingira kura renge ethere ne nyinya mwiri yo tutethia ibwega nkiripotera Weru TV mbitambuthuri murioki Ngina kuna nyuma ya speaker Mera Yobundi kuria CS kidhure kindiki kwathura kigina ki university ya Maria nene kenda umbakuri kia nende MCA wa Buduguchi Central Douglas Mutea na lungite kiwanja ni university ya rayo itite na mbere wa kwa kena ugite kuti wa kibonene uguta na mbere ni untukuti na mbecha chakungana akiongela yari ikia wa kwa kidhure kiguna bu kada akari bantereyu
batu tũrĩa akari tũrespectĩte twĩthĩra twĩna aritũ mbuga morire mwaka juju lakini ntikumenya ũrĩa mĩbango au ĩkari nontu wa gũcererwo kinya kwa mbeca iu itucokia nkatho na inya mburu na itubera bakinyanĩrio ntu bau nikenda mĩcengo ĩjĩ yetu ĩrũngami ĩkenderea na aritũ bakeja kwĩja area ĩjĩ na twingwa kenda tũtetheka nontu twa biashara cietu turia karibe tubamariene aja uju. Ni migambo ya bwana Martin uria ni umwe wa muthuri wa skuru ya Mariene University iria itite na mbere wa kwanturene iji akiuga botakari ni barari na wirigiro bunene kwa mwanka juju jukithira skuru iji kethere kurikia gwakwa na aritwa bambiria kuretwa ku aria nawe MC wetu rari Daktari Douglas Mutea augite kwa thai gutingugi nyingi kuriteka kiri mwaka juju ni kwithira kigina gitarekirwe kuma kiri thirikari nene twe chierungama iri kwendera ingwe kidogo no ntubua kwaga mbeca iria tukona engineer betu be rugite ngwe kidogo lakini tuko hope ora baraugite baturete 25% of the money jaira chaete kuchaneka ndene supplementary budget chiombe kwithirwa chikinya nikenda chiomba kuthirikiria ngugi no ntugatega roofing ire kuthithwa ai bando roofing itira thithwa nyomba no ikurirwa gitumi ntuko ya kiumia nthiru speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na ri mwana wa Wandeje na nkurukia rumwe atongeria barabeje komoka skuru eje kugeria ukubiria kigina kiria kiabataraga kiri minister ukaria bwandene kithure kindiki ndiria ari nteresha charia kotorengo Ntubure na MC Mote ashumirite kubugwata mbaru. Just wiki moja tu imeisha hivi kumakasaki urakametokia ya kuwa ile 100% tulikuwa tumepewa na ilikuwa imefika sasa kwa supplementary budget imetoa ikabaki 25. Hiyo nyumba siko juu, zingine zinanyeshewa at least juu hiyo pesa ilikuwa kwa supplementary irudishwe tu iwekwe tupewe tumalize hiyo pesa 180 million itarudishwa kwa supplementary budget. Ngicokagiria muno our speaker katho no ntubwa kututetera kana kwaria na munene wetu wa interior uria witawa kithure kindiki kumurikania mantu jetu kana mbeca iri kwija ndene ya Mariene University nikenda tumba kuthirikiria project iji mudiene kiri mutano ugite skuru iji ojure okire gicigo mbunge keimenti central bunene kumea project yethira ikethirwa boost kiri economy ya sentiment at large na abothu guchia gatigati so batu atukweko those ones na tuire speaker wetu nete na mbere na tu twa support I personally ja MCA wa abothu guchia gatigati indere antu betu nka make sure project iria mheshimiwa Bundi atigirite ikiendereaga nka make sure nka gwatania na nene bangi nikenda chiumba kwithirwa at least chiethira kachia ja complete nikenda tumba ku move on as a community kuma Mariene Wandini abothu gusi centro gicigo mbunge ke centro imenti nki report randito Weru rea kwarietwa ni Mutugi Kare Murekerio wa kithomo ntere chimara John Muthena choketie kana choketie igururi madata yari moba junior secondary barabethirite bakithetera michara nontu batari wa kuma bakwambiria kuthomethia junior secondary school era kuthomethia tirega na kinya gutina maukuna thina ingie muthe yaruga thirikari niko iria bura kumbika kendo kana na mathina ya yonde Martin Mugambi kato endetwe I wish it to be. Murugamiri kithomo sub county ya Marato John Muthe augite kithomo kia junior secondary no akithiete na mbere na kithiete na mbere bwega. We believe this it has taken off well. Those schools that we approved had the first thing is that they have rooms for junior secondary school. And they have started well. We have received, and we are continuing to receive, or the schools are continuing to receive books for, they have received English, they have received for integrated science, they have received for Kiswahili, they have received for visual arts, and it is continuing. And we believe we'll be
Muthee augite amono gukure na mathina nkuthoma ara makurumira na mara maumirite kithomo giki kia junior secondary amwe no gwa kiugaga mathina mamaima withere. We have been able to receive textbooks, which is a continuous. First, we had to identify the schools that were approved as junior secondary schools, and that is how now the ministry was able now to start providing textbooks. The TSC has also done its bit in providing teachers for the junior secondary, and it is also a continuous thing. Kiongera ugite amwe no guthirikari ni thiete na mbere gukandana na nya gwichaitira kuthiria mathina mama. But teachers were able to overcome this because they were able to download the curriculum designs, and they were able to do their preparation well. In terms of capitation, the government has sent money for capitation. We are holding a training using our auditors on the use of these funds on Monday, so that as they access the funds, they'll be able to use the resources prudently. And we believe we are good to go. Muthee aritia mama warira kwithiritwe kuri na matheta nkutho iguru ria kithomo giki ba junior secondary ana ba mwankaza ino ne mundu na bale ona resort toteonaga tera wa meet expectation to korija kuga atia ana batije ne mbie kwerwa you and your parent ona muchiari ore ogakarambia athomithie mwana ni muchiari uriko junior secondary tha ino otembu alimo ne baireke subject 15 alimo baire bakathomithia atabo batomithirikari mono atukume ko badiete thai muraloya mono ga muri cukuru muna ana begana murali begana akambira alimo ne baire gutikira bakodoma nitukuria thirikari negeria gwiciria kithomo giki tikage kidoku aikona kiambe giciririo mbere nithucoge 844 mubango wa CBC wambo ubanganwe mbere ukinyanire wambo ogerwe wonekane kendo ukaomba alafu riu nikenda wendelea lakini for now gutige ntu kionombi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Nikumira unende tukitha tukiona akanya kakunuka. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda
gukurukia Jagwa Centenary Sacco tukamenyera gikundi giaku, kanisa yaku na kinya cukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga gwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntere ciankunga nari kathwa na ntere ikwirite ka university rika na urimukia mo Centenary Sacco mbesha ciaku ikona dividends o mwaka riunga kirindwangi cietu ntere cia chuka Kinoro, Motwati, Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru kuma Timaone Rwijite aja tugakombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Lisha Milk ni iria rietu kuma aja Meru rithondeketwe ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuze ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima na unorubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi no itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina magurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njira irite yutate na umenyeri boriera na iri na gitumi gikinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program. Kaunti ya Meru no uchionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kaunti ya Tharaka Nithi ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Tuchokere nengina remse wa koroto mwenda kirinya nominate mwandiki mnene wa county ya Meru Kiambia Deruni kila kuwa nikudirete kuina mwankadi kwa ritingwegi utatena wadho na kuangai kwa ritingwe kumania kuma hariko kiobichi ya county secretary augete agaikiare ndikiriaro murito bichi ne gukethera nindi atialula mutugoyo ya illegal demotions irai kuendelea au kaunti yetu ya Meru. Uju ni MC Okorota Mudakirinya akiarithia ndiko ba kaunti ya Meru araugita ndiko nkuruki 15 kumarutero nyambene ibombite kwini kwa nkathi untubura ugite nandi ni ngava no gutumira county secretary mweru no Dr. Kiambia Theru nikenda gwita ngugiji na manto ya governor ethithia aetumaira the new county secretary urato wakulukiria na demotions hii tiena modern way a dictatorship na njirera anto bako demoto neo ba demoto na regions anto baraba demote peke yake ne anto baraba drone from Nyambene regions. I have a whole list ya anto over 15 barabarari senior officers in government na they are permanent and pensionable lakini they have been demoted recently. Tukatokira muno mwankende batonga zaidi tona kabendelete hundreds of them casuals barabonde barere terminated antu babonde baumete egembe region utewe nyomwe casual arere terminated aumete side yambi katukuri atire kinyethera termination itibati kuthia china gintu kito fairness and equity plus antu batemea kwa terminated arbitrarily ou somebody from Noya akauma au aete koti athitange Meru county government for illegal demotions na illegal terminations
na county thirikari yetu county ikare ya mbeca nyingi sana. Na likuringana na Kirinya county secretary wa Meru no Dr. Kiambia Theru ari ugwati na juma bibiri ukacha kwithura tucoke mabisa baba kiri kiwango kya ngugicire barari baugite bakethwa bakimwita ito katukura county secretary urareire thai to mukulukire just the other day MCAs baegembe MCAs batiania MCAs baimenti to mukulukirie na roho moja uti muntu inyomwe apingire ukulukwa ka county secretary uraikuo murume tota ukuluka kewe yo panisha na ba side ya Nyambene region kanto kwe ire ultimatum. And when I speak here nainda borerenge boy kwa Kirinya mwenda kearia area for and on behalf of the majority in the county assembly of Meru ondere area more than 50 MCAs tuikwa ultimatum echumye biele kwa tuikotera abandikira barua ya bachoka in their respective positions na respective offices in the next 2 weeks. County secretary kangu kuira Nteto chia uma iu baro ira wabandikire icho chigere chia baro chia kucha mwisho chia kuandika we county secretary wa Meru county government non to batu ture assembly oyabura to kuvetere no to kuvetukure no to kuvetuke batu we can unvet you, we can impeach you. Na impeachment ya county secretary kana mawaziri ba county iwete ndrawe ita senate uende ugete raita senate to akudhurukao speaker andikire governor resolution ya county assembly turetera urieto rengere teria muntu ena arrogance kana utumira bobo governor bro utumira wita kudimuta ana bayembe na nandi nkuruki ntomirio ke munini wa governor niji imuntu awito deputy governor of Meru county yawe mutuma twethingia Mheshimiwa Mutuma Ntwethingia, with all due respect, sir, uka reduced into nothing I governor. Kuwango kurinya uwere kako ya wandaika igile na ara I governor, akundonitira 2 minutes. Wa expandi irumi biawe birawe takiruma atongeria ba Meru, wa gitundreka igile, lakini nao antobaku abakungero bonde, antobaku ba Nyambene region barengero ke thirikari bonde, na we nawe kukuthia tatu governor uti umwira uma ko kareti interest ire kwethira otikareti interest ya Nyambene region your excellency ito kurenya we simama kidete kwa hiyo serikali twakuthetera tukarwa mawe rwama kidete wetie birabi bya Nyambene region no ntuiwo munene tu ukaetekeria gutumiro buwe utumero we kinya we just a rubber stamp ebiranga ngavana arawa watuka we ko yete ku rubber stamp recently otunero chuno nya secretary ku kukandikiro nya secretary ura abati kuthira office neku gutuike kukandikitiro nya secretary ku nuriko na nkwire nya wetia portfolio former deputy governor I portfolio finance was a very powerful deputy governor tutete kiri nya batu umete Nyambene region with a very weak deputy governor otete orura nya murandi governor atete kiri orura nya murandi noyo mwe hai murume nawe na watu yako bibi kuonora walk out ate kubuta katiba ate umutekeria kubuta by the way hata kufuta kazi yoyote njoeni saindri Nteto tuimbe mapambano na wewe kwa sababu pia wewe haujawekwa vizuri kama deputy governor. Hiyo nayo ndio ukweli na ukweli uendelee kusema. Nkiripotera Weru TV mbitamudhuri murioki Rware yokana ntuka kuno kia Rose Chamwari running in our county secretary wa Darakani Alex Murada Mumbrayani okungwiritwe na ukinyoni atungire mwanyari munini wa governor county ne Wilson Mwisraeli na kinyemsi wa Karingani Geoffrey Murithi Gaturo araithirite nende akira kiacheri utiara na bobondi bokinyachukuru no munini wa governor Nyaga Mwisraeli atira kira kiakari kurombera thirikari chamatura kenda kona kitira thirikanene karukiria mbecha nonto county itiomba gweta na mbere kutina mbecha buraku karika iteneka Kanichani ya Katholiki mucho wadi ya Karingani ara atongoria mwanya bathirikari ya county batongeretwe imunini wa governor Wilson Nyaga Mwisraeli baithiranite amwe na akari kumagaria Rose Chamwari ura igina wakarani wa thirikari ya county Alex Muratha bonthe ibakathiritie mutochigi bakiugaga aigitwe ari mwendingai ura ari na umenyeri bwega bwa ana bake ari comic always ari muntu very comic na at least ari mamu mwega muntu mukwigwa riria baba tutigire na family no buria tutigirite yo baba aguranite
ni muzio lutaneretie koluta sister wa muzio atueka sister is a miracle na kandi bora Kristo tikatabu tikabo sesa mundu kuna self denial. I want to serve Christ. Munara ona kataka telue abati kurwa batiri okala ile humility yae wala ina gukonde gwenwe chiama nwa kanitha no tebu ndegwenwe chiama nwa pale wewe umaganako Ikagitaku aramu Israeli auriti akari amwe na atongoria ba makanisa barombere thirikari nene irekerie mbia kiri thirikari cha makaunti kenda mirandi ya uthina mbere itagikwama. Watu watulie, kazi itatekelezwa kwa sababu unajua kuna munda na serikali yetu mnajua kutoka juu bila iko wakati huu. Kwa hivyo family father in charge, kwa sababu wewe ndiye Musa wetu na ninyi wote kiranzi, ombeeni taifa letu ili achilie fedha tuendelee na majukumu yetu, sio kupenda kwetu kwa vile kuko kila mmoja anasikia vile kunaendelea, lakini we are not complaining. We are thanking God for each and everything. Noe MCA wa wadi ya Karingani Murethi Gaturo akirutaga mukana kiri achiari barabate janagiria anabago bakarega kubaira chukuru kagita tagaka kamachoka machukuru kire no tutwana ni mwicheni akama gichagana tu kogwa gakana mekishwa gakuthoma wakuria kari kogune kwa nkomo ba notice muntu wa batwate gacha kumbingira thimu ambira nkogwatwa ni chikeri. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chukaegamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Kuringana na kuthojwa kuria kwithirite nende gukioneka uribo michara thirikari-ini ya kaunti Embu kuriona ni akaunti ni ota milioni 20 mwaka kire kuria michara kuririkana kuria ritingwe bakuriwa maita yele na bangi kuriwa binyingi nkurukia ora kubatire ndi amapo gutina ritingwe baruwo ni bo ghost workers ndani ya kaunti ya Embu. Thirikari ya kaunti ya Embu ni rata makiria ya milioni 20 wa mwaka kumana na ulivi wa misara iria itabatie. Ino ni kulingana na gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbalire vuve ya uthuthuria uria wikitwe wa aruti wira a kaunti. Gicunje kia 58 varigana kiambia cionthe cia kaunti igendaga kuri misara ya aruti wira a kaunti ya Embu. Ira ningienda kwira andu a Embu ni ati ni tugwika clean up tondu via exercise yoyonde nironeka ni turata milioni cia kinye 15 to milioni 20 nundu wa urithi wa misara utagirwo gukorwo kirivwa na gukorwa tutina uwasi uri andu marapromotwa. Guku gavana Mbalire akiugaga ni ukorwa akigwatanira na atongoria a mvonge ngurani gutigirira ati mabitie mama monthe ma misara maria marongerera utumiri wa mbia cia kaunti na njira nene uguo ni makorwa makirungwa mithenya minini miuku. Na thina uri andu maribagwa na payroll kwe andu musara wao uria maranyita ni munene kwe uria mandikirwe naguo marwari yao ya kwandikwa. Andu ma promotirwe na njireta ya halali engi muno. Kwe andu atano maneka mararivwa musara ukathia kaunti rimwe lakini andu ni ngurani atano. Kwe andu aritau avitukiu miaka 60 andu 80 bado andike ni thirikari. Mwenari wake munini wa gavana niwe Kinyua Mugo ni urawa ikinyo rimwe riria makorwa magiocera aruti wira a kaunti ni gwikara makithambithagua kuma wabici imwe nginyagia iria ingi niguo matigakorwe na mwanya wa gwika ciko cia ungumania kana wei wa guonthe. Your Excellency, you know, when people form those cartels, number one, when they stay in one station for so long, and I think history tells us in fact Embu County, you see, when someone, particularly within the common kanda, someone is posted in fact in a department and you stay there as if you are born to stay there and retire there. That's how cartels are formed. So ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Bakari akomo ibakuri arwangiro astima KPLC kubwithia na mpoi kingi bastima kira kedrete kyo ya byume bidato bidiri ende akariba bedira ne batura mundune na utonya dhara ne kumana biashara chio kurema nonto bogi bobastima bariru tero mwakiro diretero kwetha kwana nendi bakuri ya mabunge wokare kimbioki kubathangikira na mpoi akiaraniria na ndiki ba Nteto bamwe baturi banturi akaria komo na ntura muturi betite mbitwa kirikia magiotambia bamainya mastima takio Kenya Power gukaragata kubaruthira transformer ya wera bakuga athukire akube biumia bithatu bithiru transformer tutwira gutumira ya ikirwe over 30 to 40 years ago na kuthuka twethirwa a section of our people bentumani baba ingi ndi umwe lakini unfortunately 1 week ago twacho kwa in the dark ages inyante kumenya ketha inya mukoroni na kinyeti au agusengeregetia antu kuringana na either financial power kana social status na reka tukigwa twigidikirite muno tukiona gantuma na tutulite stimani na no kumenya jana jetu ni kwenda kudoma gono tuko daino ona bationaga ona ne kaba kurigania ate kwina ntuma kwa gune tukoria atire kiwe twendete mwesimu wetu o mana twi a kanisa ni tukirombaga mwesimu wetu adi wega na tukona na sukuru tene ya ntumani tukona na idoma itikwendelea tukona na tina tamugo kulongwe na ng'ombe 5 njara nene ratwekire antu bastima bakamba kumuteria njara une kugitangaria bariuga antu bakiama giki bakoya kuraitha imbi ari na thina na transformenu ankanirie stima mbari imwe na gutiga mbari rengi na gwetu biashara jetu ni indukite muno no tondu ona nduka kuria tuguraga ni ntuma tutikomba kuthi nduka ni kugura ni ntuma tukegwa babo na stima ni ati akwengiomba gutwika nyungu imwe kareke ni arugirite ana komi ukajoka gani ana sistemu kwanja bakona nyoni babange banatoka bela ikuganda nyote ikuganda irugeto na nyungu emwe netukwenda netukwenda nyongo ni wigandite twanyire kenyo gakiba kwa nati tulumegeke gandu tukale Mr. Kareke bauritie mubunge Kareke Mbioki wanwe kuthungira gutigira nture nwere na stima bakiuga bakuthia chara cia kugana amba gutucokeria transformer nonto tulegura nyama tutikwana gwa kwiga na ituraigite iradukire jionde ng'ombe jio ni iraragire riu gatukurie mwesimiwa atagerie atucokerie stima yu na mpoi mbwire turagwa gati turagwa gambu na ndimono ntubwamba tugetikana thaino riu gutiri mono imwe na mwanki gatukwara kwiwo tuko nonto tubakuringira mutoru waku ndimo mwira gwakwa kwina mwamba riu ni tumenye oma karia koma gatate tweba inyererie muntu amba bonde batekanirite ya gutena stima leo no toshorwa stima na ati amba bamba gutotoroka kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Chukuru yaote ya karumo titi ya iba watanite na menyeri bariera mwena chukuru inge kathumba kiri wandi pa mitiba kere pa ugete ninjire mwe kumenyera rera na mno kolu la wandi ya adwana ira idhaire kioneka kuumba punini Chukuru ya ubundi na uteani ya Karumo Technical Training Institute nithirite ikiwata na irana amenyeri barera amona machukuru ya ngera Nteto na kuyamwe kenda kwatanira kiri wandi wa mithi ilinjira ya kumenyera rera akiaria murungamiru wa chukuru Flora Kanywa awite njira iraba kwithira bakithia taira irakinya uge na wendekethia bwa rais wa kuthongomia rera. Today we had a very successful function on greening TVET. The President has given directives to ensure that the country is well greened and more so the TVETs. So we felt it is important we undertake the exercise. Awite mubango yo ne kwanda mitengiri 40 ndeni ya miaka 5 yite aratarite tayari ni barikite kwanda mitengiri yele. And we are targeting 40,000 trees in 5 years according to the Karumo fraternity population.
And if you divide that by 5 years, it means every year we shall be planting 8,000. So today we have managed 2,000 trees, and we have an extra 6,000, which we will be able to plant come next rainy season. Nongelete na kuetumi kia untubu nekienda kinya kuthiria umu bura bwithara bukioneka nteriyu. We are targeting the Karumo zone because it is kind of a semi-arid, and we want to make it green than it is now. Again, considering the climate change. Kanywa na utariria kinya ngwataniro yo na chukurira chinteriyu chia thwana kenda kumbiria kionekeke. We have incorporated our neighboring schools, the community, because we not only intend to green our institution, we also intend to extend the greening to the community within our institution, schools, and also people's homes, which will enable our zone to look greener and better than it is today. Amumenyerera Mark Lenguro nwenethirite itararakia kwirwo kokie kumania na Weru bwari twakwirutaniria kirwandi bobo miti akiwa baba wa tambaru mwanka kuingia wendi bobo kwanda miti 40 arongelete na kuwa baba echunchi kia kirima kia kwani kenda kuendelea kwanda miti. So today we joined the fraternity of the TVET of Karumo. First of all, they are very active people in the environment. I really congratulate the principal, Mrs. Flora. So we are going to continue with them slowly to achieve the 40,000 they have said, even these long rains. Back here on my side is Kwan Hill. This Kwan Hill is a prayer place which they are very much adjacent to them. And we are soon with the principal, we are going to give them a small, let's say 5 hectares where they are going to plant and also adopt for the next planting season. Munini wa chibuntere utaitas dine kinyawe na kuatanirite na aritoba na kiwe bokie edira kiura kia kinyaturi kwithira bakianda miti na tikwanda ki endi bamenyere kendo tira ni ukurabora kubatire. Kwa sasa ni kumiki sure watu wamepanda miti kwa manyumba yao, mboma zao, mashamba yao, kwa institutions kama hizi, the public lands within the location. Tunahakikisha kila mahali miti imepandwa na imetunzwa mpaka iweze kukua. Papechwa Kawira ni muritoa wa chukuru ya Karumo na kinyana kuatanirite na bangi kirwandi bo. We are calling upon even our neighboring schools, the community, they come together so that we can be able to conserve the whole, even the whole country. Ndigura Kenya ni kirite kirore kiangwataniro yoriti ngwena ndigura UK kiekururwana na maitha na yangia maingi ndigura UK nedirite nindi kiwata Kenya mbaro bonene kire gutigira utina kinya umakane kinya bureko Anthony Kathenya katoechio. This arrangement began sometimes back in 2015, was refreshed in 2018, and we've just signed off a new phase to allow Kenya and the United Kingdom to continue collaborating in the fight against terrorism, in the fight against cybercrime, in the fight against organized transboundary crime, including but not limited to trafficking in persons, and also illicit financial flows, and a wide array of cooperation to ensure that our criminal justice system is able to help the country to be stable and safe for all our citizens and all other people who are lawfully in our country. I am happy, therefore, to confirm that we have signed a renewal of the joint security compact between Kenya and the United Kingdom. I want also to confirm that we have looked at possibly expanding the
areas of cooperation under the compact. And one of the things that is an outcome of what we have just signed off is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. Other than that, we have also been able to sign off this morning a framework or an agreement for cooperation in the area of training of our National Police Service. And we are going to develop a detailed action and activity plan to ensure that we leverage on the long experience of the United Kingdom to be able to support Kenya to enhance our policing capabilities. Already that collaboration has been going on, but we want to escalate it into a new and fresh level and also to tailor it to be able to respond to the ever-changing security challenges that Kenya is facing. The isolation of the old days doesn't exist anymore. The challenges that face the region at sea, on land, in cyberspace, challenge us both and challenge us together. And so working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together. And I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki, who is showing the leadership in fighting money laundering, corruption, terrorism, and state threats, all together and all united. God bless Kenya, God bless the United Kingdom. Thank you very much. Kinyanĩria Safaricom nĩtũmĩrĩte ũteithio wa milioni 9 gatantailekia mũbango yo ya inya ya Kip Keino Classics Continental Tour yũrĩa ũkĩtheka tarĩki 13 cia mweri yo kenine kĩmĩchetho kĩa Kasarani. Muoroto wa Safaricom nĩ ũtigĩra chedi mĩchetho mwanya mwanya bakuthani ndi bakiringa wanjeki kĩenda gũkĩria bio na kinya kũgunĩka ũtũrane bo. A season of ceremonies as we come very close to the actual event on Saturday 13th. We are very happy that all these ceremonies are coming to support the Kip Keino Classic 4th edition. So today we have got Safaricom, welcome them here to come and join us in supporting this event, which has grown from the first event up to the 4th, which we are doing today. I think we know that the athletes and the visitors have kept arriving, including last night. Some of them arrived last night, and now we have got quite a number of them who are preparing, who are going to compete here in Nairobi, and it's going to be a big event. Actually, one of the biggest since we started 4 years ago. No, nikumira unende tukitha tugikera gatanta kiendeto chiatu ni bwana ntu bakwithira ukiona kanya na kwatanira na batu monkira utomba kwithira tuikinya na kinya kibara bonda pambo kombithia ndeto inkatho na njone ndinkarikana tukaruare ntuko yakalono iruare turakareka yakalawa kale kamwe kaichieta mbale na idori toketa won tukambirie wichieto ukaikana bali netawa karugi bakomantere chiadiro gaiti Adira nindi paita kirasi nena mwarimu oyawithire kuria chiuria abauria no na camel ana bakira abera camel in kamera
wenda kithero umite ntere chimenti kana tiani nkamira ndu etembe yeto nkamira ana ba ukiria njara bale ukiria ro amenya urwelo gakira mwarimu ticha ankwire amwira mbali naona nkamira amwira imbucheria ngitura nyama yombo na nkamira ntuku chionde mwarimu amwira ente kuera nyama nderiwira nkamira ereyo amwira nyao ni nkumenya nte kuwira nyama mwarimu akiura rutheria ria amenyera imwendia bucheri nweta wa nkamira kugana kauchiu ni nkamira yo itura katamenya kwingi itha muthiene nonere imbi biongwa wacha mania ko gakwira Purity Richard no kare monetwa muthithi oruguru ena nigetwa Phineas Imana itha ino tukogata chemania rukiri murungu embere kimubango yakugukia